Danas za vas radimo rezime filma koji se klasificira kao drama, romansa, thriller i naučna fantazija. Ime ovog filma je Z for Zakaria. Obratite pažnju na spoilere. Anna Burden živi u postapokaliptičnom svijetu dok je većina svjetskih resursa uništena zbog radijacije. Jedini prijatelj je njen pas Farao i njih dvoje provode većinu svog vremena na njenoj porodičnoj farmi. Ona vodi veoma isplaniran život, većinski prikupljanjem hrane i postavljanjem zamki za divlje životinje. Jednog dana nailazi na prikolicu na starom putu znatiželjna šta je u njoj. Farao čuje korake u daljini te se sakrije kraj puta i ugledaju čovjeka u odijelu koji služi protiv radijacije. Oni ga krenu potajno pratiti sve dok se on nije razotkrio. Unutar odijela je još jedan preživjeli pod imenom John Loomis, koji je inženjer. Nakon što je provjerio da mjesto nije radioaktivno, sklanja odijelo i skače od sreće jer napokon može udahnuti svjež zrak. Ana i Farao ga prati do vodopada gdje je John otišao na kupanje. Znajući da je voda otrovna, Ana ga otjera iz vode. John je bio u šoku kada je vidio Anu te je izvadio pištolj i uperio prema njoj i opucao u drugom smjeru misleći da ona ne dolazi u miru. John posluša Anu i izađe iz vode. Voda ga odmah razboli natjerajući ga da ode do svoje prikolice kako bi uzeo lijekove. Uz Aninu pomoć on dobija svoju snagu nazad jer je uzeo lijekove. Ne samo što ga ona okupa, nego ga i primi u svoju kuću. Dok John odmara, Ana ide po njegovu prikolicu i pronađe sliku Johna i neke djevojke te pomisli da je to njegova žena. Narednih dana John je i dalje bolestan, ali Ana se trudi da mu daje pomoć koja mu je potrebna. Jedne noći čuje kako ima noćne more i dolazi do njegove sobe da ga vidi. Gledajući kako iz dana u dan postaje sve slabiji, ona se molila za njegovo zdravlje i nadala se da on ostane sa njom. Johnovo zdravlje se popravlja i on postaje dio Aninog normalnog života. Zajedno pričaju o životu prije apokalipse i Ana mu pokaže album svoje porodice. Ona je ostala sama dok je njen ostatak porodice otišao da pronađe ostali preživjeli, ali se oni nikada nisu vratili. Ani naročito nedostaje njen mlađi brat sa kojim je bila veoma bliska i pokazuje mu njegovu sliku. Kao inženjer, John kaže Ani da je njena farma zaklonjena od radioaktivnih zračenja zbog planina i pogodnih vremenskih uvjeta. Nakon razgovora Ana ustaje i grli Johna, a to je nešto što ona nije dugo uradila. Sljedeći dan John ustaje i izlazi gledajući Anu kako radi na farmi i primjećuje stari traktor. Ana ga nije mogla koristiti jer joj je nestalo goriva prošle godine i nije ga od tada ni koristila. John joj objasni kako da donese gorivo koristeći stare napuštene benzinske pumpe i koristeći svoje znanje o mašinama. Ona prati njegove instrukcije koje je on napisao na papir i uspije doći do goriva te uspije pokrenuti traktor. Za večerom John primijeti koliki je Ana vjernik te joj počne pričati o svojoj pustolovini prije nego što ga je ona našla. Ana ga pita za curu sa slike, ali John joj kaže da je to samo cura iz prošlosti. Kasnije te noći oboje osjećaju nešto jedno prema drugom, ali pomisao da nešto urade je nestala. Sljedeći dan John i Ana provode dan kraj jezera i Ana ga ponudi sa svježom ribom. A to je nešto što on nije dugo probao. Dok on uživa u svom obroku, ona mu se požali da se skoro smrzla prošle zime. Zbog pokvarenog generatora nije mogla da sačuva ribu i ostalu hranu unutar frižidera. Kako je čuo da ona ima generator, on se ponudi da ga popravi nadajući se da će im to pomoći da imaju više hrane u skladištu. Dok su ga popravljali, John shvati da može iskoristiti zagađeni vodopad kao izvor energije te predloži da iskoriste drvo od stare crkve. John kaže da je moraju srušiti i uzeti materijal. A Ani je to veoma teško palo jer je njen otac napravio tu crkvu i da ima veliku sentimentalnu vrijednost za nju. John ipak odluči da to neće uraditi i da neće ništa biti od tog projekta. Narednih par dana rade oko farme sakupljajući hranu i druge resurse. U ovom trenutku oboje vide mane jedno drugom koje su bazirane na njihovoj radnoj etici i duhovnim vjerovanjima. U napuštenom marketu Ana pronalazi Johna pijanog sa praznim flašama piva. John joj se ruga jer je pojela sve slatkiše sa police, ali ne i zbog piva na frižideru. Ali bez obzira na to ona mu pomaže da ustane i odvede ga kući da se odmori. Dok skida njegovu odjeću, John postane uznemiren i napada Anu što mu previše pomaže. Povišenim glasom joj govori da ne treba njenu pomoć i gura je od zid. Anina stidljiva priroda je potresena zato što nikad nije imala susret sa ovakvim ponašanjem kao što je Johnovo i takvo ponašanje natjera da izađe iz sobe. John, shvatajući da je pogriješio, iduće jutro se izvinjava Ani te ona prihvata njegovo izvinjenje. Oni nastavljaju da rade zajedno kao da se ništa nije dogodilo prethodne noći. Na večeri Ana iznenadi Johna sa flašom vina koju podijele i nakon par čaša oboje postanu opušteni i plešu u dnevnoj sobi. Momenat postane veoma intiman gdje dolazi do njihovog prvog poljupca. John i Ana se upute na sprat te dolaze do same granice ulaska u intimne odnose, ali John je neodlučan jer po njegovom mišljenju njihova intima bi mogla potpuno promijeniti odnos između njih. Ali ova situacija ne mijenja činjenicu da mu se ona sviđa te joj kaže da im treba još vremena kako bi se bolje upoznali prije nego što je zagrli na istom tom krevetu. Tokom redovne šetnje farmom i tokom obilaženja zamki Ana primjećuje promjenu u zamkama i kako je Farao dosta veseliji.
Njen ljubimac joj bježi iz vida te ga ona prati i nailazi na trećeg preživjelog. Caleb se predstavi i on se već sprijateljio sa njenim psom jer je proveo već nekoliko dana na farmi. On zatraži čašu vode od Ane. Ana ga dovodi do kuće i tu John izlazi sa puškom i cilja pravo u njega, ali Ana dotrči do Johna i smiri ga te ga upozna sa Calebom. Caleb im kaže da je hodao 50 km tražići hranu i ostale resurse. Ana želi da ga primi u svoj dom, ali John kaže da Caleb treba kampovati par dana napolju prije nego što uđe u kuću jer je pokupio radijaciju sa sobom. Ana iz razloga jer je dobra osoba ne može da dozvoli da itko ostane napolju i pozove Caleba u kuću. Njih troje za ručkom počinju da pričaju horor priče koje su im se dogodile za vrijeme apokalipse. John kaže da je prije nego što je došao na farmu naletio na bolešljivog dječaka koji je bio zaražen i prekriven zemljom. John je pokušao da se pobrine o njemu, ali njegovo tijelo je bilo preslabo te ga je dječak molio da ga on ubije. John je ispoštovao njegovu molbu. Sa druge strane, Caleb također podijeli traumatična iskustva koja su se njemu dešavala. On je u svojoj prvoj sedmici vidio više muškaraca kako ubijaju jedni druge zbog grozne situacije sa resursima. Nakon ručka, Ana povede Caleba da mu pokaže kuću, a John se osjeća ljubomornim. John napada Anu govoreći joj da se mora pripaziti Caleba jer još uvijek ne znaju ništa o njemu i da on može biti veoma opasan. Njih dvoje započnu raspravu i počinju pričati o dječaku kojeg je John ubio. John otkriva Ani da dječak kojeg on ubio je zapravo bio Anin izgubljeni brat. Ana ostane bez riječi i čak ga ne može ni pogledati u oči od suza koje samo naviru zbog šokantnih novosti. Sljedeći dan Caleb i John odu da love ćurke u blizini. Dok hodaju okolo, Caleb mu prizna da osjeća neku povezanost s Anom i predloži mu malu opkladu oko njene naklonosti. John to ne prihvati baš lijepo jer usporedi svoj ozbiljan i logičan personalitet sa Calebovim koji je neozbiljan i nemaran. Njih dvojica dolaze do vodopada gdje John objasni projekat o vodi koja bi mogla biti izvor energije i da su prekinuli taj projekat. Za večerom Caleb spomene projekat vodopada, a Johnu baš i nije prijatno zbog ovoga te objasni da crkva ima posebno mjesto u Aninom srcu. Ali Ana je sada ipak pristala na tu ideju da se nešto drugo izgradi umjesto crkve. Kada je John čuo njen odgovor, on joj kaže da ne mora to da uradi ako ne želi. Caleb pogura tu ideju te im Ana odobri taj projekat uništavanja crkve kako bi dobili potreban materijal. Sljedećeg dana kreću sa svojim projektom prikupljajući drvo sa svete građevine od koje sada više ništa nema osim Aninog sjećanja na oca dok je radio oko crkve. Dok su radili, Caleb i Ana su osjetili povezanost između sebe što je John odmah primijetio. Počinju razmjenjivati poglede koji nagovještavaju da između njih postoji neka privlačnost. Kako je projekat išao sve bolje, tako i odnos između Caleba i Ane bio sve bolji. Nakon završenog posla, Ana i Caleb odlaze u šetnju šumom te završe u obližnjoj pećini. Počeli su da pričaju da dijele svoje osjećanja prema kršćanstvu govoreći da je to ono što ih gura prema naprijed u životu. Kada su se vratili, John je odradio većinski dio posla oko konstruisanja točka za vodu. Ta jednostavna građevina im daje još veću nadu da se život u radioaktivnom svijetu može poboljšati na najjednostavnije načine. Te večeri John je zatražio od Ane da popričaju nasamo jer joj mora reći nešto jako važno. Iz razloga jer je primijetio privlačnost između Ane i Caleba, on joj na čudan način kao da daje blagoslov u vezi sa Calebom. Ani bude veoma čudno što je on ovo uopšte rekao jer ona sama može odlučiti sa kim će biti u vezi i šta će raditi u životu. Nakon njene odbrane, John joj kaže da on neće smetati njoj u pokušavanju sa nekim drugim. Njegove riječi je pogađaju te ona izlazi iz sobe. Sljedeći dan njih troje nastavljaju da rade na projektu. Poslije odlično odrađenog posla održavaju večernju proslavu za njihov veliki uspjeh. Nakon par pića odluče da odu do jezera i da se zabave. Kada je postalo hladno, odluče da se vrate kući da legnu, ali John dolazi do Ane i u suzama joj prizna osjećanja prema njoj, ali ona mu nažalost ne povjeruje. Ona mu pomogne da dođe do sobe gdje on zaspi. Ana čuje da je Caleb još uvijek budan u svojoj sobi te prolazi kraj njegove sobe nadajući se da će je on primijetiti. On otvori vrata i pozove je u svoju sobu te oni vode ljubav nakon svih tih dana flertovanja. To jutro nastaje tenzija u kući zbog ljubavnog trougla koji se događa. Nakon što je Caleb sjeo pored Ane, John odmah dobija ideju o tome šta se desilo prošle noći. Kasnije, John i Caleb odluče da završe projekat vodopada te pomjeraju kanal za vodu. Dok je John zadužen da kablovi budu na mjestu, Caleb radi malo rizičniji posao, to jeste postavljanje kanala na pravo mjesto. Posao uspije i njih dvojica su oduševljeni te se nasmiju i zaborave svoje rivalstvo na moment. Dok se penjao nazad, Caleb se oklizne i skoro padne, ali John mu pomogne i povuče uže na vrijeme. Caleb se nažalost opet oklizne, ali John opet stigne da uhvati uže. John na moment prekine sa povlačenjem konopca i njih dvojica uđu u kontakt očima dok Caleb još uvijek visi na ivici. John se vrati kući, a Ana mu se izvinjava jer nije pričala sa njim o njihovoj vezi, te je on prekine i kaže da je Caleb odlučio da ode svojim putem prema jugu.
Ana, ne čekajući ni sekundu, izađe napolje trčajući, nadajući se da će Caleb biti u blizini. Ana ga ne primijeti te padne u totalni šok i ostane bez riječi dok John stoji na ivici gdje je Caleb bio i provjerava dubinu vode. Nakon par dana od odlaska Caleba, Ana primijeti da je struja u kući vraćena. Sretna istrči napolje i pronalazi svoj voljeni klavir u štali i počinje da svira. John uđe u štalu i sjedne kraj nje. Slušajući Anu kako svira, počne pljeskati rukama, ali ga u isto vrijeme obuzme i osjećaj krivnje zbog nečega. Sa samim nazivom filma koncepti iz Biblije su relevantni u filmu. Iako postapokaliptični prizor predstavlja kraj svijeta, on se također može usporediti sa početkom svijeta gdje su se na zemlji nalazile samo jedan muškarac i samo jedna žena. Baš kao u vrtovima Edena dato je iskušenje koje je u ovom filmu bio Caleb. Razlog nestanka Caleba je nepoznat. Da li je on mrtav ili je stvarno otišao, to samo John zna. Veza između dva muškarca predstavlja biblijsku priču između Abela i Kejna, čiji je rivalitet završio tragično. Subscribeujte se ako želite još ovakvih videa, uključite notifikacije i ostavite like. Hvala vam na gledanju.